بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerine yoktan var etip, terbiyelep, rızıklandırıp duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya tüm köngüllerimizden etken hamd senelerimiz, maktavlarımız bulsa idi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız irşit tursaydı. Allah Teala şu yığılışlarımızı, şu derslerimizni hayırlı, faydalı olan derslerden, yığılışlardan kılsaydı. Hem her başçalarımızga da şuşunda algan ilimlerimizin de onları tırmışta kullanırga hem şuşuna başkalarga da iretirge mümkün kadar izgilikkendirge Allah Teala'nın tıyganlarından tıyılırga hem tıyarga Allah Teala nasip etseydi varımızga da. Dersimizde devam etimiz cemaat. Bugün biz indi şu 30. hadisini devam etimiz. Yamadan eğer de tizgine kavatla bassak, bunda en birinci bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 türlü nerse hakkında iskerte, 4 türlü İslam dininin nigizlerin teşkil etetirgan eybirlerinde cemaat. Birincisi alarının farz. Birincisi farz. İkincisi nerse? Yok. İkincisi çik. Tertip boyunca aynıkiyle. İkincisi çikler. Farzlar turunda da irendik evet. Bir king rövüşte nerse ekenligini anladık. Farzlığın inkar etken kişi, yani inkar etken kişinin çıkılağı. Atritsat etken kişi, farz tügül degen kişinin dinden çıkıp gitkenligin, farzını ütegen kişiye bir zor sevap bolganlığın, ütemegen kişiye bir zor günah bolganlığın anladık. Hem çikler turunda Allah Teala'nın sızgan, yani çigi var, sızgan çigi, hem şuşa çiknin indi tege yakında haramlar ekenligini bildik. Şolay. Yani bu farzlarga da kagıla, çikten çıkmaz kabir nerseden de Allah Teala bir bilge koygan eken mesela, şuşa sonunu koygan eken, şuşa sonundan uzdurmazka. Şolay. 5 vakit namaz degen 6 tügel. 30 gün uraza degen 31 gün tügel. 33 tapkır deb etken Peygamberimiz mesela tesbihini 35 tapkır tügel, 34 tapkır tügel. Yani çikten çıkıp bulabısı. Şolay. Heminden narsın çikten çıkkan kişilerge ötken derste bir tefsirlep keng rövüşte biz onu orası etmişler razbirat ettiğinde. Nerse bula eğer çikten çıkkan kişiye, yani şu günahlarını işlegen kişiye nindi cezalarını bir Allah Teala dünyada vakitte nindi cezalarını biriге kuşa. Şularını uzdu. Hem bugünküsü derste indi biz indi bugün tamamlarız inşallah. Bunda haramlar kaldı bizning. Muharramat, haram eybirler. Hem indi 4-nchisi İslam dininde bulgan dağı 4-nchi ansa Allah Teala'nın tağın rahmeti bolup tura, Allah Teala eytmiçi kaldırgan eybirler hakkında. Eytmiçi kaldırgan eybirler. Allah Teala diye ağlarını diye sizge diye rahimli bulganga köre diye eytmiçi kaldırdı diye nerse diye unutup tügül diye. Şolay bit. Hem ol eybirlerini de izlemegiz hem tüpçinmegiz. Tatarça etken vakitte tüpçinmegiz, izlemegiz,
Харам булган әйберләрне, харам булмаган әйберләрне харам түгел микән дип эзләмәгез, артыкка китмәгез дигән. Моның турында инде аерым ахырдан сүз булыр. Бүген инде җәмәгать өченче өлеш, ул өлеш җәмәгать нәрсә дип башлана? Ва харрама әшья'а кайбер әйберләрне Аллаһ Тәгалә харам кылды ди. Фәлә тәнтәһикуһа дигән. Һәм аларны бозмагыз ди. Ул харамнарга кирмәгез ди. Фәлә тәнтәһикуһа дигән сүз бозмагыз, ул харамнарны эшләмәгез, не нарушайте. Әгәр дә мәсәлән без каян беләбез аны? Харам, мәсәлән, син машинада барасың, әйбит. Анда куелган чикләр һәм харамнар шулай куелган, харам әйберләр куелган. Син инде машинага кирип утырдың, нишләргә тиеш беренче чиратта? Пристегнуться утсаймы? Син куймасаң, ул харам. Син запретный әйбер эшләгәнсең, шулай бит. Үргә менәсең дигәндә знак куелган, узарга ярамый дигән. Син шуннан узып киттең, син харам эшләдең. Кстати, теге урыс әйтмешли, син дәүләт законында буздың, шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә законында бузасың. Чөнки син шул вакытта узган вакытта әйбит, ярамаган җирдә узган вакытта Аллаһ Тәгаләнең дә законын бузган буласың. Ник? Чөнки исәнлегең, саулык, сәламәтлегең аманат, шулай бит. Һәм кешенеке дә аманат. Доверенный. Сиңа Аллаһ Тәгалә доверил, сиңа синең исәнлекне һәм бүтәннәрнеке, һәм син куркыныч астына куйдың. Менә бу мисал, ләкин бу шулай ук юл кагыйдәләрен бозмау, шулай ук шәригать законы дип атала шулай. Алар, мәсәлән, кызылга туктамадың. Син күпме кешене бәрдереп үтерә аласың, шулай бит. Шуның өчен бу әйберләрне дә белергә кирәк. Бу харамга мисал. Димәк, кызылдан китү, аңлатып әйткәндә, кызылга китү, яшел янгынны көтеп тормыйча, кызылдан китү харам. Аңлашылдымы? Харам. Запрещено. وحرم أشياء فلا تنتهكوها دي Peygamberimiz әйтә sallallahu aleyhi ve sellem. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә харам кылган икән, син аны бозарга тиешле түгел, хәтта җәмәгать нәрсә эшләргә дә ярамый, хәтта ник харам дип тә сорарга ярамый. Ник харам дип тә сорарга ярамый. Аллаһ Тәгалә мөэмин мөселманнар турында нәрсә дип әйтә? وقالوا Бакара сүрәсенең ахырында. Әйе. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Укыйбыз моны көн сайын. Шушы ике аятны. Укырга тырышырга кирәк. Чөнки Бакара сүрәсенең ахыргы ике аяты ул укылырга тиешле һәм сихирчылар да булдыра алмый, ягъни сиңа зыян китерергә һәм җеннәр дә кача шушы идән, Бакара сүрәсе укылган идән һәм шушы ахыргы ике аятны уку җитә дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шушы аятта әйтә: "Вакалу сами'на ва атa'на", ишеттек һәм буйсындык дип әйтәләр ди мөэмин мөселманнар. Бу безнең правила җәмәгать, правила. Мөселманнарның правиласы. Сиңа ошыймы ул, ошамыймы? Алар әйтәләр: "Сами'на ва атa'на", слушаем и повинуемся. Слушаемся и повинуемся дип әйтәләр. Яһудлар әйткәннәр җәмәгать нәрсә дип? Сәми'на ва асайна. Яһудлар, еврейлар әйткәннәр Муса алейһиссалам вакытында, Гыйса пәйгамбер вакытында гел аларны шул сәми'на ва асайна дип әйткәннәр. Ишеттек һәм буйсынмыйбыз дип әйткәннәр. Категорично әйткән ва асайна. Чөнки ошамаган аларга. Мәсәлән, әйтик, яһудлар бу әзрәктәге үткән темага да кагылышлы инде, худуд, чикләр. Яһудлар килгәннәр, Мәдинәдә бит инде 3 кабилә яшәгән. Яһудлар кабиләсе. Булар ничек дип әйтик инде, под покровительством мусульман. Мусульманнарның җитәкчелеге астында мусульманнар аларны саклап, яклап торалар. Договор бар аларның. Яһудлар килгәннәр, ир белән хатын зина кылган булганнар,
hüküm ittirege kilgenler Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz eyte, sizin de kulunuzda de bitti. Tevrat var de, Tevrat. Yahudilerin kitabı Tevrat. Anda neydi hüküm degen? Anda degen suğurga kuşkan, deyteler Yahudiler. Alıp kilgiz ele dey. Emanda alarının kitapların okuyturgan Yahud, Müslüman Yahud bula. Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam degen Yahud. Bu aldan iman getirgen Müslüman bula. Hem ola etip koya Yahudiler, alar şunday halık dey. Alar dey, bikti Yavuz halıklar dey, hıyanet itatirgan halıklar dey. Özü de Yahud bitinde. Lakin bu İslam'da kabul etti. Mine tekşirip karasin onu, ey Allah ilçisi dey. Hazır Yahudiler kileler mında şu hükümne sırarga. Hem Abdullah ibn Selam mında tegeler kitapını açarlar. Zina, за прелюбодеяние, какое наказание? Tegeler mine mında tertip okuylar. Taş bilen berip üterege degenini barmakları bile koplap tıralar. Taş bilen berip üterege degenini bu barmakları bile koplap tıralar iken. Abdullah ibn Selam Yahud hem Yahud tilini bile şu alıgız eli koluguz ne dey? Kollarını alalar anda taş bilen berip ütürüyor. Bula. Riza tügül. Haramga riza tügül. Haramga riza tügül. Haram deb etken Allah Teala riza tügül. Allah Teala koşa, eş koşa emrite riza tügül. Mesela Yahudilerge Musa aleyhisselam vaktinde Allah Teala tutada sıyır sorga kuşkan. Tutta bir sıyırını soyu. Allah Teala sıyır sorga kuşan. İnna Allah ya'murukum en tezbehu bakara. Sizge Allah Teala sıyır sorga kuşan. Tekiler eyteler etettehizune huzuva. Kim bile sileşeler alır cemaat? Peygamber bile sileşeler. Musa peygamber bile sileşeler. Musa peygamber eyteler. Sen bizden külesin melle mıskıldıysın mı deyip. Neydi sıyır deyler indi var. Neydi sıyır? Sıyır indi. Mindi Allah'a sığınam dey. Allah'a sığınam dey. Sizden külüden dey. Mıskıl etüden dey. Allah emretti dey. Yara bular tutunalar sorargan narsa dey. Nindi sıyır, nindi tüste. Onda kileyindi o uzun ayetler. Nindi tüste. Onda jigilgen mi ol yok mu? Ügiz indi. Jigilgen mi? Sukaga. Sukalanman manın bilen. Anırga su tiyip tege mişkele boçkular koyup su taşıgan nar mı yok mu? Anın tüsüninde Allah Teala etip bir ete musellemetun la şiyete fiha anda birinde gayip yoktu la şiyete fiha di anın tamgası da yok hatta. Allah Teala bitinisini etip bir et. Mine bu indi 4. ilişkiye koğula. Hadisin 4. ilişki. İzlemek Allah Teala kuştu işleyinisin şunu. Yüzüne problemi yasama. No, bütün sorularga cevap bire. Musa peygamber Allah Teala'nın cevaplarını bire. Ondan sonralar o sıyırını tutunalar izlerge alarını tabalmıyorlar bir güzel. Alar bir kıybat kabir rivayetlerde eytile alar sıyırının tirisin tuturup altın birge mecbur bulalar deyip. Altın şunda kıybat bula. Bunu izlep de o bulmuyor. Eteki godigine sıyırını tutusuyu bitindi. Nik sıyır soyarlar. Neyse, onlar kişütürülgen bulagar. Allah Teala alarga ite, kim iken bitirgen bilir için sıyır soyuyoruz diye. Hikmet bula. Hikmet var. No, Allah Teala sınarga da tileyindi. Müslüman kişi koşan sınala. Müslüman kişi Allah Teala emir etkenini absüzdat etmeyi. Rasuzdat etmeyi, absüzdat etmeyi. Nik ol tegillay, nik dunguz itti haram degen kebek, nik orakı haram, ona ezgine yarı bilginde çerge. Врачларда кушалар битинде ник риба харам под процент брать кредит нельзя mesela ник харам o bitinde ne şolay diyor zamanası şunday bu bitme bahsleşu bitinde bu mi Allah Teala bilir Yahudiler şolay bolganlar cemaat hem mena şoşa Yahudiler mahsus mi bilgenler alar bileler alar kileler tege alarning ravvin deb atalab bitinde Yahudilarning tege başlıklar, dini başlıklar, ravvinlar.
Алар киләләр, беләләр алар. Бармаклар белән нитеп томалап торалар, менә шулай итеп. Абдулла ибн Сәлам кайгыз алыгыз әле ди. Бармагыгызны, кулыгызны ди, шунда укый. Менә монда таш белән бәреп битер дигән. Зина кылучыга. Ягъни инде үзегез беләсез, кайсы чиракта тормышта булган яки тормышта булып аерылган булса, аларны шундый хөкем көтә. Телисеңме син, теләмисеңме? Ягъни шундый хөкем. Аллаһ Тәгаләнең җәмәгать харамнары, харам кылганнары, Аллаһ Тәгаләнең харам кылганы Пәйгамбәребез харам кылган әйберләргә дә кагыла. Менә моны шулай язып теркәп куйыгыз. Әгәр дә Пәйгамбәребез харам кылган булса, аны Аллаһ Тәгалә харам кылган санала, барыбер. Biz Kur'an'ı başından alıp ahırına hatta okup çıksak da mesela kayber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıygan eyberlerini tabi almayız anda. Anda onlarını tabi bulmayı. Mesela Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge nerede diyeydi? El-hariru ve-zehebu haramun di li zukuri ümmeti di. Yifekti hem altın yüzükti, altın yüzük demegen indi, ukraşeni da bilezik bol altın, moyun gama kiyelerine, yaki altın saatine, ukraşeni. Vakitini bilir için altın saat kiremeyi bitin, şu an. Andallar indi milyon sumluk o israf indi cemaat. Altın bilen yifek irlerge haramdı. Hatınlarga tugil. Sizge nerse? Sizge mubah. Mubah diye neyber var? Mubah. Yarı. Günahsı da yok, savur da yok. Altın bilen yifek haram diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir koluna yifekne bir koluna altını tutada bular benim ümmetimdegidir. Для мужчин моей общины это запретный харам. Hem менә бу хадисне риваят кылган кем исеме? Әбу Сәгъләбә бит. Аның кулында бармагында алтын yüzük булган. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kichkine tayoqчык ала да, әйме? Tayoqчык. Hem şu yüzükке суга. Haram diye. Hem ezrek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burula bu yakka. Koru tiginin barmağında yüzük yok уже. Barmağında yüzük yok. Koya da yüzüğü. O tutada şunduk solu bir gıda. Göresizmi? Sahabeler neçe gittirip haram degenden sen alaran şunduk ırgıtkanlar. İkinci sahabe salıp ırgıtkaç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu şu sahabenin kulundan alıp yüze ırgıta da değil mi? Şu sahabe radıyallahu anhu o indi altın bit o. Tege sahabeler ayteler yarar barıp ol yüzüğünü al da anda mesela hatınıma bile giderge bula, birige bula yaki onu tege переплавить etip ikinci bir yasarga bula değil mi? Yok diye bilesin mi? Allah elçisi diye onu diye yüzünün kolu bilen tutup ırgıttı diye. Ben onu almayayım diye. Bilesin mi? Bundan içi var haramlardan tıyılganlar cemaat. Haram ol Kur'an'da tege arakı mesela haram bit, dunguz iti haram, atış oyunları haram, dunguz iti hayvanın boğazından akkan, çalgan vakitte boğazından akkan kan haram, keşi oturuğu haram, urlav haram. Bularını Allah Teala etken Kur'an'da. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağzı bilen haram kılgan eybirler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tili bilen haram kılıngan eybirler var. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite bir hadiste, o hadis sahih, Utitul Kur'an degen ve mislahu ma'ahu degen. Mina degen Kur'an birilse, onun şekilli degen tağın bir eyber birildi.
Ansı Peygamberimizin sünneti. Anlaşıldı mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Eğer de o sünnet bulmasa, biz cemaat Kur'an'ı anlay da almasaydık. Mesela Kur'an'da namaz okurga da namaz okurga öğretmegen bitin değil mi? Koşkan gına emir etken. Hem başka şuşunday emirler var, alarına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıygan eybirler, onlar şulayu haram. Allah Teala haram kılgan. Biz onu Kur'an'da tapmıyoruz. Yani Abdullah ibn Mesud eydi. Sahih Bukhari'dakiyle hadiste mine cemaat siz katın kızlar. Onu siz özünüzün tuğanlarınızga bolsun, dost ipteşleringizge bolsun, tanışlarınızga bolsun. Siz bunu eytirge обязаны, tiyiş bu hadisini. Karagız bu haram deyip kine kelmi bu hadiste. La'anallah deyip eydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La'anallah. Nerede degen söz o? La'anallah. Allah Teala lanet kıldı deyip. Проклял Allah deyip. Тех женщин, evet. Проклял Allah тех женщин, которые deyip. Rusça'da aytım. Koy vakıtta mene sıraylar deyip. Rusça'da silek zelezirek deyip. Kileginde. Проклял Allah тех женщин, которые deyip. Выщипывают deyip. Брови. Li husnihinne deyip eytadi. Maturluk için. Matur aytığı için. Kaybirler bitinde yani lezbiye bilen kırıp alalar da hemen karandaş bilen yasap koyalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis ile Abdullah bin Mesud'dan Sahih Bukhari'dakiyle La'anallah. Allah Teala lağnet kıldı. Nese o lağnet? Nese o prokleti? Nese o? Galim nereyte? Necek? Eyye. Mine Allah Teala'nın rahmeti şundik ki neymi? Ve rahmeti vesiat kulle şeyin di Allah Teala. Benim di rahmetim di. Bütün nerseden kinrekti. Mine siz öyle korağız. Allah Teala şu hatın kızını şu işini işlegen için yüzünün rahmetinden kovup çıkara. Bu kişinin onlardan korağız. Bu hatının iyinde bereket bulamayın bunlar. Lağnet bulgar. Onda ferişteler de kirmiyor. Abdullah ibn Mesud eyte, koş yılkuçular, o bittegi tüklerinin deyte, bittegi tüklerin koş. Namisat vel mutenemmisat dey. Koşnu yılkuçularga da dey. Hem koşnu yılkırga kuşucu. Mesela kilelerden de nige salvın kırısat deyebit. Hem kuşalar yılkırga. Yılkırga matur aytığı için eydi. Kiyente kibik şuşundan gil şuşunun bilen hazır meşgul hatınlar. Hazır ulep karağız, küpme lağnet kılınan hatın. Koşnu yılkırga kuşkan hatınlar dey, hem şuşu işini başkaruçı, irler de bulurga mümkün anda, şuşu işini başkaruçı hatınlar da dey, melğunner dey, prokleti. Eyye. Belki tegi şuşu koşunu yılkuçı kişi, belki özünün koşun menge yılkımaz. Lakin kim nindidir hatının koşun yılkıgan için, matur aytığı için bu kişiye lanet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleginden etmegen bit. Tukteli hatınlar matur bulmasınlar eli, bularına kızık eteyim ele deyip eytip, eğer işlegen bulsaydı. O vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Allah Teala bir katı açılanırıydı, hem o şulaydı. Biz etmegenlerini de etse, de Kur'an deydi. Biz etmegenlerini etse. O vakitte biz de anın de, neçik de, kan tamırı, yürek tamırlar kesip alır idik de, kesir idik. Jaza verir idik de Allah Teala'ydı.
Üzlüğünden söylemedi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Necm suresinde ayet Allah Teala. Oldu üzlüğünden söylemedi. Oldu ol sili turgan sözlerdi. Ol sili turgan sözler. Emirler, tıyular, değil mi? Emirler, tıyular, alar, bitinisi Allah Teala'nın vahidi, vahiy, откровение. Allah Teala'nın vahiyi. Bu hadis nesili Abdullah ibn Mes'ud olayta namisat yolkuçular hem yolkırga koşucular lağnet aslında la'anallahu'l vashimat vel mustawshimat. İkincisi var. Tatu yasavcı. Ten tişe ne bilen hem şuşunda bu yol kirtip no bilesiniz değil mi? Kübrek armiyada indi anlarsın tege türmede oturuşlar. Hem umumen bulay irikli kişiler de barıp şu salonlarga barıp türlü isimler yazıbanda türlü resimler yasatıp umumen şu işini işlevçi kişi melğun. Hatın kız bolsa da irat bolsa. Hatta ene bilen galimler, hatta ene bilen tişip yasam etirgan tatular var mıydı bu yav resimindeki? Onlarını da hatta koy bir galimler tiyalar. Tişip yasam etir. Çünkü bu nerse deyip atala. Nerse için haram. Allah Teala min tüzügen formını şekil, min tüzügen formını deyip üzgertmegiz deyip. Üzgertmegiz. Min sizni mine koşuğuzni şulay tirip üstirdim, ol şulay kalırga tiyiş. Senin burnun kichkenerek zorrak mı seni üzgertme. Kulağın zorrak mı neymi? Plastik operatsiyalar katnaştırma. Haram. İblis etken cemaat. İblis etken Allah Teala'ga. Men de alarga de emir itermen de, kıtırtırman de, kızıktırman de. Sen tüzügen formını üzgertirler deyip, üzgertsinler deyip aytıptı. Men de kızıktırman alarına degen iblis. Allah Teala bile söyleşken vakitte etken. Qaşının formasını üzgertü Allah Teala bergen formaga riza bolmağı bola. Sen nik meni bulay aytip yemsiz tüzün. Yemsiz tügül o. Lakin o riza tügül. Üzgertü. Hem teninde üzgertü. Tenge üzgeriş kertirge yaramay. Haram. Nerse dedi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve harrama eşya'a bu hadiste. Fela tentehikuha. Buza kurmagiz. O haramlarını işli kurmagiz. De. Hem bu hadiste tağın nerse kile vel mutefellicat. Hem tişlerin de sirekletüçilerdi. Tişlerin sirekleteler. Koy bir hatınlar. Tiş araların. Bir gerek. Tege aldağılarını. Görgeniz vardı ne de? Tiş araların şulay o yok. O bilesiniz mi neçik üzlerin yaş көрсетүү için olarak yaştagi hatınlar kullanmanlar indi. Umumen eğer de bunda tişler mesela ezrek kekirrek aybi. Birisi alda, birisi artta mesela. No, nese dip atalar etege bir timir. Briket, briket. Briketlar koyu halal. Ol tigizletүү için. Tigizletүү için. Lakin simanda Allah Teala'nın formasını üzgertüge kirmeyi. Çünkü ol gadette şuşulay tişler bitinde. Tigiz bularga tiyiş bitinde. Bu üzgertüge kirmeyi. Masa üzgertüge kirmeyi. Bu şulay tişlerini sirigeytүү haram hem bunu lağnet kılgan Allah subhanahu ve ta'ala. Allah Teala lağnet kılgan. Bu hadisne Abdullah ibn Mes'ud rivayet kılar. Hem şolay yok. İkinci hadiste Abdullah ibn Mes'ud şolay rivayet kılar. La'anallahu'l vasile vel mustavsile. Şeş üstürü. Şeş yalgav.
çeşlerini yalgau hem çeşni yalgarga kuşuçularını Allah Teala di lağnet kıldı di. Mene körgenimiz var. Endi şahar uramlarında yirgen vakıtta bağanalarda, stinalarda kupem volası anda yazgan. Evet, doğru çeşlerini şulay kesip şulay satılar. Bu sen kişinin naturalni çeşlerini koşu, yalgau, alarının yalgaganlarını men bilmeyim. Lakin o peygamberimiz vakıtında da indi bulgan çeşlerini yalgaganlar. O bir zor günah, o kebair deb atalar, zor günah. Mine Kur'an'da tababız mı biz ana yok mu? Olay var yok. O kebair zor günah. Bir hatın nerse? Bilgenden soň ilik işlegen bolsaň da, Ilik- bilgenden soň tövbe kılsaň Allah Teala rahmetine kirtemiz. Elbette. Nindigine günah olmasın. Hatta şirkne de indi Allah Teala gafu etke. Şimdi şirk bilen ölüp gitse gafu yok betinde. Amında telesen indi günah bolsan eger bildin hem şunduk tuktadın, tövbe kıldın, gafu soradın Allah Teala bunun için seni gafu etegine tübül. Nerse dey Allah Teala ve ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Min de o kişilerge tövbe kılganlarga tövbe kılgan Allah Teala bir şatlana diyen hadis var. Evet. Şu şatlana de diyesen yuvaltıp isigizde çıktı mı? Mene pustinya evet. Isse bu kişi bara diyede. Onun bar zapas, suyu, rizığı. O toktayda bir yerde o yıklarga yata yıkadan tırkaç diyesi de yok. Azığı da yok, suyu da yok. Bu koygu bu kişiye. Bu teginde çaba, bunda çaba. Taba almıyor. Bu ölüm bilen hazır. Rizalaşa ölüm dibinde barıp yata hazır. Yıkığa gitem de ölüm dibinde. Su yok şimdi çünkü hazır. Tıra bir zaman küzün açsa diyesi karşısında tıradı. Üstünde bütün rizığı, pripas, bütün zapası, bütün suyu şunda. Bu kişinin şatlığını oylap karagda. İsen kaldım deyip. Şatlana. Eli o aytıyor şu vakitte. Bu şatlığından sözlerini butap Allah Teala'ya makta sözler aytıyor. Ey Allah de min de ana Rabbuk ve ente abdi deyip aytıyor. Sen benim kulum, men senin Rabbin deyip aytıyor. Sen benim Rabbim deyip aytıyor sorun gayında. Hatta Allah Teala onun içinde birin seçilen gitmiyor. Açılanmıyor. Onlarga. Mene de şuşu de diyesin tabıp, azık tiligin tabıp, ölümden kıtılу şatlığından de. Şunday sözlerini etken hem şuşu kişinin de şatlığına koraganda da de. Allah Teala de bendesinin de tövbesine de şatlanalı. Lakin şatlanadı geçinde bizning kibik şatlık tügüleydi. Allah Teala'nın özünün bir üzerine has bulgan sıfat. Şuna göre cemaat tövbe kılı arkasında eli Allah Teala senin şuşu günahların hatlı izgilik bir eli ta. İzgilik de sima bire. Nindi zor Allah'ın rahmeti. Demek çeşni yolgu naturalny çeç bolsun yaki искусственный bolsun. Искусственный çeç bolsa da naturalny kişi çeçi bolsa da üstürege yaramay. Boyanda saytaydım. Bir hatın avragan bolgan hem anın avragaş çeçi kıyıla başlaydı. Şundandır avru bulayındı çeçi kıyıla başlaydı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kelip ruhsat sıraylar şu hatın gayında çeç yalgarga. Çeşi kıyılgaç bitindi. Şul vakitte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat vermeyi. La'anallahu'l vasilete vel mustavsile degen. Çeşni yalgavçı da hem yalgatuvçı, yalgarga kuşuvçı da melgunlar. Nemuna itirgeti işli bizim. Bu big zor günahlar. Bular zor günahlar. Kebair. Bular tege manda kelgen mescitke kelgen vaqtda mescitdan qaytgan vaqtda iki namaz arasında uraza arasında gafu etile turgan günahlar tugul bular cemaat. Anlaşıldı mı? Bular zorlar. Bular zor.
O bit Peygamberimiz aytdı, 5 vakit namaz arasında günahlar gafur etiledi. Neydi günahlar? Kichkine günahlar. Kichkine günahlar. 2 cuma arasında günahlar gafur etiledi. Uraza bile uraza bir yıl içinde hata günahların gafur etiledi. Zurlar bit gafur etilmeyeler. Alarga tövbe kerek. Tövbe şoşo işten tizgine tuktau. Anlar şoşonarga kerek aytmaska niyet kılı. Tövbe bula. Ükünü. Ne şoşo şartlar. Şoşo şartlar ütelerge teyişli. Şoşo şartlar ütelgen vakitte Allah Teala gafur ete. Şeşkistru, ol ikinci ayı bir şeşkistru, ol yok, o şeş, o hatın kızın maturluğu, lakin eğer de olanı irlerge okşatıp kistireyken, o vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci hadisine korkunuş astına kire, kimlerine lağnet kılgan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irlerge okşavuçu hatınlarına deyip, irlerge okşatıp, şeşlerin kistirem olanda çolvar kiyemi, teke şunday delavaya женщина bulup teke kostyum şalvarlar kiyveremende. Umumen irler formasına kiretirgan hatınlarını hem şolay irlerini hatınlar kebek yiritirgan, hatınlar kebek kılana atırgan, hatınlar kiyimin kiyetirgan şunday kişilerini irlerini Allah Teala lağnet. Çünkü bu da nerse bula üzgertiyor. Allah Teala üzgertiyor koşun. Şuna göre cemaat bu haramlardan tıyılı mümin Müslümanın burcu. Hem biz şuşularını işitkenden sonra evet. Mına koravçular mına bundan toru efirden koravçular da sorarga mümkün. Belki mında da şuşulay belki siz kimgadir aytkenden sonra siz kimge silegeç olar arasından da aytuvchilar bolar. Niye indi mena ne için indi biz mena üzübüz tilegenini işley almaybız indi deyip. Peygamberimiz mesela tıydı bit indi. Alimler aytlar haram deyip mesela haram un kulun bilen aşar bit. Sul kul bilen aşar gay haram ekan bit. Ne birse sula gay bola mesela. Ömer ibn Hattab vaktında birse aytdı men de aşay almayım. Men de Solagay mindi on kolu bile aşıya almayayım deydi. No, göremiz bitinde. No, da sol kolun bilen yazsın, yaz. Anda çünkü ne tutasın da sol kolu bilen mesela resim yazısın da işleysin mi sol kolu bilen işle. Lakin aşağı turunda İren on kolu bile aşağı. Sol kolu bile aşağı haram. Ne için? Çünkü Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem şeytan da sol kolu bilen aşağıydı. Sol kol bilen seni uyruldun iken, sol kol bilen birdin iken, sol kol bilen aşağıdın iken, senin aşağın şeytanga bula. Sen ana irikli kıldın degen söz. Ne kötü bu da haram bitinde. Haram. Peygamberimiz nerse deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Mene biz cemaat şunu uylaygalı. Biz Allah Teala hakkında yaxşı uylayız mı yok mu? Müslüman kişi Allah Teala hakkında yaxşı uylarga teyiş. Gel, yaxşı uylarga. Mesela, şirlese de, isen bolsa da. Boy bolsa da, fakir bolsa da. Ol tilegen irişken bolsa da, irişmese de. Allah Teala turunda gel, yaxşı uylarga. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Sizning deyip, biregiz dedi, üle kurmesin deyip, Allah Teala turunda yaxşı uylamagan halde, yaxşı uylagan halde de yine de üle körügiz de. Demek ezer bolup turaga, sen bilmisin koçan ölgenini. İkinci hadiste ayte, busu Allah Teala tuptura ayte, busu hadis kudsi. Allah Teala ayte, ana ginde zanni abdi, mindi bendemnin uyu yanında de. Bendem benim hakta nerse uylay, mindi şundaydı. Mene sen hazır para, sen Allah Teala 5 vakit namaz okurga kuşkan. Sen aytasen men hazırgısı vakitte mındı iş bilen namaz okuy almayayım deyip. Aymen. Sen hazır aytasen,
Allah Teala'ga әйтәсең синен, муллага да түгел, мөселманга да түгел, син Allah Teala'га әйтәсең. Мин синең хәзер кушканны үти алмыйм, чөнки синең кушканны эшләү авыр. Allah Teala әйтә: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха" ди. Шул Бакара сүрәсенең ахыры. Allah Teala кеше җитмәгән эшне кушмый ди. Син әйтәсең, син миңа кешем җитмәгән эш куштың. Бу Allah Teala турында яхшы уйлаумы? Юк. Хатын кызларга Allah Teala хиджаб кияргә кушкан. Хиджаб. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısan çalvarlar, kısan kiyimler kiyüden tıygan mı? Tıygan. Haram bit bu, haram. Lakin men ha kürem oramda. Yavuluk beylegen kızlar yeri oramda. Yavuluk beylegen. Anın kötende çal var. Kısıp tıratırgan çal var, yavuluk. Yavuluk bilen ol cemaat. Мен шушуну оңрап битермейм десем инде аңлашыла инде, иман загыйф. Бу бит харам гына түгел. Нәрсе Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi isке алыгыз. Ике төркем халык жәннәткә кирмәсләр ди. Берсе аларның ди, ирләр ди, кулларында аларның ди, менә шушындый үгез койрыгына ашалган чыбыркылар булыр ди. Алар аның белән кыйнарлар ди кешеләрне. Kimler икәнлегенде билгеле конкретно әйтмәгән, ләкин аларны без күрәбез хәзерге вакытта. Ахыр заман алдында. Булар җәннәткә кирү түгел, исен дә иснәмәсләр ди. Икенче халык әйме, икенче төрле хатын кызлар ди. Аларның ди исләрендә ди киемнәре бар ди. Шул вакытта юк ди. Киенгән ялангач ди. Монда үтә күренмәле бар. Кием бер вариант, үтә күренмәле. Кысан, кыска, Bundan yabık, teginden açık, ellenmedi. Mine şunu. Kiyingen üz çişingen. Tar kiyimli. Bunlar cemaat lanet kılınganlar. Siz uylap karagız. Cennetinin isi eyme tarala. Cennetin tağın eli tağın neler çıga? Huş is çıga. Huş isler. Şuşu huş isinin isin de isini almagaç. Ничек курыкмаска була Аллаһ Теаладан? Беренчедән, Аллаһ Теала фитнәне тыя, чөнки шулай киенгән хатын-кызлар бик каты фитнә тараталар. Бик зур фитнә ул ирләргә карата. Хәтта андый чалбарны әтиең ир туганнарың янында киергә ярамый, беләсеңме? Ул харам. Ул бик зур харам. Galimler eyleler. Mındı çalvar bilen etiyin, abıyın, babağın hatta kadın kızlar yanında da yaramıyor yanında kiyimlik yere. İşten ki sen anlatıp, işten ki anda yokun, uzun evet yani bir kim de bilmeyen aymen. Ki sen anlat. Жылылык için malında onu tağın nerse bilmeyin, tağın nerse içindir. Lakin ki sen işten ki, lakin sen tışka çıvarma. Bu haram dedi bi, haram. Менә без инде уйлыйбыз хәзер бу бит инде, ни? Коръәндә юк, менә белмим, кигән, тән күренми үзе, тән күренми. Ләкин силуэт күренә. Харам. Харам. Бик зур харам. Анда җәмәгать дөресен әйтергә кирәк. Анда синең башындагы яулыкка әле яулыкны да дөрес бәйләмиләр дөресен әйтә. Яулык ул менә алдан булырга тиеш. Муен күренә анда. Кайбер кызлар туй күлмәге кияләр. Туй күлмәге. Нидә? Никахта утыралар, матур, бөтен теге капланган, шәригатча инде. Яулыкларын да бәйләләр. Ләкин туйда күрәсең аларның. Моннан җилкә ачык, моннан арка ачык. Яулык юк та юк инде. Аны яулыкның да анда хикмәте дә калмый анда бөтен. Шулай. Синең монда җилкә ачык булгач, яулыгыңның булуы анда бик артык мәгънәсе бар микән аны? Мин әйтегез әле. Юк бит инде. Шуңа күрә җәмәгать бу әйберләрдән, менә бу харамнардан без тыелырга тиешлебез. Ул әлбәттә менә бүгенге дәрестә бөтен харамнарны әйтеп сөйләп бетереп булмый. Ләкин без менә ишеттек, менә хәзер тәүбә итәргә тиешлебез. Кемнең бар апасы, кемнеңдер бар кызы, кемнеңдер сеңлесе, кемнеңдер әнисе Барны әйтергә кирәк. Әйтегез, бик каты иттереп әйтегез.
Каты иттереп әйтсәгез, anlarlar çünkü alар yakın kişiler çünkü серьезный bir икәнлеген беләләр бит алар. Mesela yarar ikinci şulay yok. Haram әйберләр. Kişinin iten aşarga yaraymy hocam? Kişi iten. Kişi iten aşar. Дуңгыз iten aşarga yaraymy? Yok, дуңгыз iten aşarga yaramay. Satırga da yaramay, şulay bit. Orakını içerge de yaramay, satırga da yaramay. Bularны şulay yok, melğun. Lagnet kılıngan. Orakını içmeyler, lakin satalar kişiler koyberler. Bular melğun ne? Allah'ın rahmetinden çıkıp gitkenler. Mene ne için sıradım sizde kişiyi taşarga yaraymadı. Kişiyi taşarga yaraymadı. Kişiyi de bir kim taşamay. Bu gaybet silev. Kişi orakı taşmay, дуңгыз iti taşamay, bismillahsiz soyulgan itlerini taşamay. Halal mi yok mu deyip sıra bitin tavuklarını tavuk kalabasalarına eğlendirip kalıyoruz halal mi yok mu deyip mi? Lakin kişi taşıyoruz. Tim böyle ülgen kişinin iten. Kara güzel cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hatunları bulabitin deyip. Gayşe radıyallahu anha kinneşip minde kinneşip bulabitin hatunlar arasında. Peygamberimizin Safiye isimli hatunu bula. Yahud kızı. Safiye. Bik matır bula hatun. Hem bik temin ettirip pişire de turgan bulgan. Ayşe radıyallahu anha kinneşi orkasında Peygamberimizge Safiye bulmagan vakitta eyte. Neyse taptın indi anarda. Şöyle bilmiyorum naşla. Şu eyteler bitin değil mi? Ni bu kıska boyla bitin. Kıska digeninde kıska. Kıska diyor gaybet mi yok mu? Biz onu gaybet deyip sanamıyoruz değil mi? Kıska. Peygamberimiz nerse deyip sallallahu aleyhi ve sellem şu vakitte. Gayşe dey. Tukta dey. Senin şuşu süzün ne dey? Necek dey? Dingiz suyu bilen dey. Yusan dey. Katnaştırsan dey. Dingiz suyu pıçıranır idi dey. Dingizning suyunun temi de gider idi dey. Hem anın isi de bozulur idi dey. Ne diyeyim? Hem biz bunu cemaat imanımızın zayıflığı ortasında biz bunu gaybetke de sanamıyoruz. Gaybetke de sanamıyoruz. Bu haram. Galimler eytirler bu minel kebair. Zor günahlardan deyip. Zor günahlardan. Bu zor günah. Hatta koy bir elikkigi izgiler eğer gaybet silegenler iken koy bir izgiler elikkigiler gaybet silegen kişini hatta gafu da itmegenler. Bilesiniz. Gafu itmeske de hakları var din boyunca. No elbette gafu itu hayırlarak lakin hakkı kimnin gaybete silengen. Silegen kişini gafu itmeske de hakkı var. Şunday zor günah. Hemen biz bunu cemaat kıska. Mesela tağın indi da sözler bigrek yaman köp aşıy mesela. Yüzü yok. Yüzüne aytmısın sen onu. Biren mesela. Evet. Anda yaki kara kırsağına mesela zor. Mene şunday sözler indi. Yüzü uyuğunda yüzü kilip kire hop avuzlar yapıldı. Tukta yüzü kire. Yüzü kire. Tukta. Yüzü yuğunda yüzü barında yok. Çıkıp gitti gaybet. Ülgen tuğanının itin aşağı bilen de beraber de Peygamberimiz. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da Hucurat suresinde. Cemaat eyten biz mana bu haram turunda sile bitirip olmay. Dörtüncüsünü köçebiz. Bulayda indi bizden bu hadis 3. derske kaldı. Hem Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala de koyber evirlerini deşmişe kaldırdı de sizge rahimli bolğonga köre de unutup tugul de unutmadı de eytirge de
Ol әйберләрне инде сез эзли күрмәгез ди. Харам микән, юк микән дип әйтеп. Моның турында. Галимнәр әйтәләр, бу хадис, бу сорау Коръән ингән вакытта сорарга ярамаганлык хакында ди. Коръән иңә пәйгамбәрбез исән вакытта сорарга ярамаган. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә сезгә хаҗ кылуны фарыз кылды дигәч, бер сахаба сораган, ничек дип, ел сайын аны кылыргамы дип. Пәйгамбәрбезгә ул ошап бетмәгән ул сорау. Әгәр дигән әйе дип җавап кайтарсаң, ул хәзер ел сайын фарыз булыр иде. Сезгә хаҗ кылу фарыз, бер тапкыр ди, калганы инде үзегезнең ихтыярыгызда. Елда хаҗ кыла аласың. Ләкин бер тапкыр үтәү фарыз үстеңнән төшкән була, фарызны үтәгән буласың. Менә икенче бер кеше сораган әтисе хакында. Минем әтием кайда икән? Кайда булыр? Җәннәттәме, җәһәннәмдәме? Җәһәннәмдә дигән. Сорамасаң да була бит инде, әйме? Сорауга җавап алдың, хәзер син кайгыга төштең хәзер. Бала кайгыра бит инде әтисе өчен, шулай бит. Onlar әйткән, синең әтиең дә, минем әтием дә җәһәннәмдә дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Беләсең. Бу тынычландыру өчен дә һәм инде шулай, чыннан да шулай дөрес, но мөселман булмагач бит инде, шулай бит инде. Синең әтиең дә, минем әтием дә җәһәннәмдә дигән. Бу инде әле Пәйгамбәрбез исән вакытта сорарга ярамаганлык хакында аңлатса, шулай ук хәзергесе вакытта да кирәкмәгән сораулар бирмәскә икәнлеген аңлата бу хадистә. Төрле сораулар бирәләр хәзергесе вакытта да. Анда Иблиснең хатыны турында да сорау бирәләр. Иблиснең хатыны кем икән дип, мәсәлән, җәннәттәге харам җимеш нәрсә булган икән, нәрсәгә кирәк ул? Алар бит инде анабыз Хава белән атабыз Адәм Аллаһ Тәгалә әйткән, бу агачтан дигән, җимешне ашамагыз дигән. Фатакуна минал хасирин ди, хәсрәттә булырсыз дигән. Но алар аны ашаганнар. Әйтәләр, ул алмамы, ул персикме, ул бодаймы, ул бодай дип әйтүчеләр бар. Без Аллаһ Тәгалә истебезгә йөкләгәнме, ул җимешне обязательно белегез нәрсә икәнлеген. Безнең истебездә түгел. Нәрсәгә эзлисең син аны? Җимеш. Ярамаган җимешне ашаганнар алар. Һәм менә сиңа әйткән Аллаһ Тәгалә, менә бусы харам дигән, бусы менә син моны бел. Моны бел дә аннарсын шулардан тыел. Сиңа нәрсәгә Иблисның хатыны, мәсәлән, Иблисның хатыны. Шейхларга хәзергесе вакытта да шулай сорау биргәннәр, элек тә биргәннәр. Иблисның хатыны кем дигәч, бер ученый җавап бирә, белмим ди, мин ди, ул аның никахында булмадым ди. Шундый сорауга ахмак сорауга инде шундый мудрый җавап та бирәләр галимнәр. Шуңа күрә изләнмәс, кирәкмәгән нәрсәләрдән төпченмәскә. Ул сораулар инде күп җәмәгать, шуның өчен ләкин сорау бирергә кирәк. Дин хакында, халал турында, харам турында, фарызлар турында, аның хөкемнәре турында сораулар бирергә кирәк. Чөнки сорау бирү ул гыйлемнең нәрсәсе ачкычы. Ачкыч. Сораусыз гыйлем алып булмый. Ләкин инде кирәкмәгән файдасы булмаган. Яһудлар шикелле сыер нинди дип, сыер ничә яшьтә, төсе нинди дигән сораулар, акылсыз сораулар иде бит инде. Шуның шикелле ник дип әйтеп, ник бусы харам, ник бусы тыелган, ник ул хәзергесе заманда ярамый, дөньясы шуның белән бара бит дип әйтеп, шундый сораулар да бирүдән сакланырга кирәкле мөмин мөселманнарга җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы гыйлемнәр алуын насип итсә иде барыбызга да, һәм шуның белән инде гамәл кылырга насип итсә иде, шушы харамнардан сакланырга, фарызларны үтәргә, һәм чиктән чыкмаска, һәм кирәкмәгән сораулар бирмәскә. Бу хадисне инде җәмәгать шулай иттереп Аллаһның рәхмәте белән тәмамладык. Киләсе дәрестә инде
31-ci hadisini devam eтербез. Ol атала az-zuhdul haqiqi. Haqiqi рәвештәге zuhudlik, zuhud дип атала. Ol dünyaga көңелеңне бирмәү. Dünyaga көңелеңне бирмәү турында хадис булачак иншалла. Аның мәгънәсен аңлап, шәрх кылып узарбыз иншалла. Барыгызга да Аллаһның рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.